kong halor chani dawai di phi wan be normal kum tu mo phi ngo kum nu badi ne dawai di kum nu phi sham pe kan ka dawai changa kum nu phi sham Porbaning kang phi yo na lamba chung nu ngape niya po mo bay okay nata ngasupay be yung to ngape la sila mahang ngape be te ngayo ibe bagi berurugi ay testimony i ang bay ba ngadi kata banay ngala jang ni ngaru ila jong adon ta jingpang temong kum ka jingpang tersan nang tersan kalong kum ulong tersan be long kum ba yo pang stroke kum to stroke mla pen khire kan negati te ngayo snow kita ba ong gibro deng ong nasu ngarungan na yo lat na sa sim dawai lang ngai te ki ong dan pada yang mong rukut kuilang te dadi tu dawai te ngayo ngau jing bata jong piru ko mobile te ngau ngasu ngadayo lat ngarungan sanai te tapi bedi menta kanika dawai pis ngau kum nupat kata kajing tersan ke bapi ong mele alhamdulillah duna kata bong ki kejar ro alhamdulillah kalong kum nu ning kong ti kejar kilong ring te kilong tersan dapi bar sabon de pinta sabon ni kijan pinta sabon art lagi jan la syure bat tu sabon kelala hino tu sabon la gajong tapi ong da pom white bat white pi ngamene da bat white rashi kum turu da le ot plang klau u plang pat la bayo rem la syure kum la syu ka kti te ka lahap no ka wai kum ta hoi ka hap lahap no nakti te menta pada kam le syure ai ngoi play long kelas sedang wan kum barim mensyuakan barim ngasutu taki tit ki jau rugi la sedang imbiang ke shoma phim pa yo kali dawai kalan teka kamno kata ka dawai kalan te ndala shim se katu kham koloi teka ka khli mene be pi ong ka khli ru ka king menta pada kam king syure dapen crack kot iki kun ru ani ngas ngau king khli ngam ngau tu su thau te menta pada kala ya sedang ya la sedang biang kebut lah ba tersaing kum tu kum kiu ka dinu op jonga hane jorong phim jenjar menta betul ke kiu mom lele kiu ngam tang la tre be fruit prat la tre ta ngu yu ngala le pu per ngalaban mo kiu kom menta ngalaban wan kadu sem kita jistom jupi la donya rumyo menta tang lai benai ngadi kadu tadi dawai ladi upodar ngala di paket ngala lut lai menta kule shibun mo testimony ngadi pada arsin amstep demi bangal sula yo ngadi tang step ni butang arsin hinga pa ong tisin yang perversi menengkang ong tiba kamjur te belajar de lai ngala ong kumta hoi pi yang di no laisin tanga pada ngong ni ngam sula yo ngadi na arsin tu beli nong penkia ngadi tang kanong sinama asu sinai ke bo pen pau atar kita wajang hak tik sisa kalong tar nama radang le de ko tang si tayo pilalut awan sim nilai benai lai benai te kasif em powder kam ta body pure combat khle eru bisa badi ru pisu tu badi combat sestu em bakam dan dikta re wadi ki kulung kita men rulu ke bendi mo kade bi hacu be bela tep hapo art arpo jaki combat tep te kara di istama kulishibun mo testimony